لسر مجاره کدن کبویا روژه و گل کارودان و نرازی بون لپای خوانیه. او جی هلوشاندن آواهی شارداری قامشلویه. انجمن شارداری قامشلو آواهی شارداری هلوشاند ایجو هجماره که سازین سبیل دناوان ده سازیا پیل ده داخیانیه که هفش لگه سازین دن نرازی بون نشاندانه. وان سازیان ده داخیانی خود گوتنه خلک باجر به هلوشاندن آواهی کونیا شارداری قامشلو شوق بونه. دمکه ده کو خلک لبنده بون کو انجمن شارداریه به بونه یا نزیک بونه 100 سالی دامزراندن باجر ده 20 طباخه ده چالاکیان بکه. وان سازیان کو 21 سازینه لسروی داخیانی امضا کرنه داخواست کرنه کو آواهی کونیا شارداری قامشلو وکی بشک جناسنامه و بیرا دیروکیا باجر بپاراستن. داخیانی دهاتی دیار کرن که ده 20 طباخه ده باجار قامشلو دکوه سالا خویا صدمین ده. دوی چارچوه ده سازین که امضا کرنه لسروی داخیانی بالکشاندن سر داخیانی شارداری قامشلو درباره آواهی کون ده. ولو حیاوی دیروکیا سال 1935 کن حال سر اکران روداوی هون و تابلوی دبینن. سازیان دانزانی کو پاراستنا میراته دیروکی گرنگه لی پاراستنا تابلوی که بتنه تیره ناکه کو به الترناتیو جو پاراستنا آواهیه. لسروی مجاره برپرسی راگهاندنه در خصنا پیل ده برز خلف معاج قامشلو لگل میا میوانه میا که خلاف ایوار باش گلک سپاسون میوانه رو داوینم. ایوار باش نالین. گلک سپاس. متفاهم مشوران. گلک سپاس. منها بشک جد داخیانی او افسازین دن. خوند لگوری کوه شوپاندیه سدما سرکی یا هلوشاندن آواهی شارداری قامشلو چبویه؟ يعني تف بريارك يعني تراك عندنا ترميج آلية شاردارية نجي آلية رجالية خسر يعني آلية حكومتي وغيره أن تجرد ناظرة هذا آلية عند شيء بذي أكثر كذا ناظرين دولته يعني ت أول ترميمي وبدو خيار كرن بصدمة روح عندنا ذي آواهية شيء باشا هون لقام شلو دمينن كاك خلف هون لقام شلو دمينن أف آواهي بخواه تبرز غريكي خو هبونا يعني مطرسيا كتناوي هبويا يان جهوي زيدا غافي بو تجاوز بو يعني أجربو روشك خراب هبا يا أجبوه آواهية دبابو كسين تسبور وكسين بود آلية عند زيارية آواكرنية بزيد وقت بيت سرّا وصانا دبابو بريارك هبايا أبروجة هاتبا راقاندن إجرايا قشتيرة وك هرجار بودما شارداري دست بروجه كيبكين وي بروجه رادبينن جبو آواكرناوي جبو چاكسازياوي جبو نوجن كرناوي لدراقاندن اوان أبو بيا چند روجا بلاف كربو وان بوتبو اوي يعني شارداري كانجي آواهية كنو هذا جبو شارداري أجبر بو شارداري كذن يعني آواهية كذن جبو كارمندان تيري ناكي بدي آلي دهاتبو راگاندنا شارداری ابو هر تاجی درباره و او نقشه دیروکی ده هاتبو وزیتون جالی ناوی شارداری و دیروکای بدل سال 1935 او جی نزدیک ثمن بازار قامشلو آباکرناوی تو 20 طبقه سال 2006 و ام يعني حاضرين خوجي بكن چند روزين به وقت بازار قامشلو ده وريجي لكن ساليا في بازار بكن بفرنجي او بازار كي او فلسطين افرنجي بلا قد حواد وفاراس تبي يقول سوريا قيرانه كمزنها ابو شر الانترناسيوناليه ابو يا افرنجي ابو الفيدا بري كرد وعرب وسريان جهو فلسطين مسلمان يزيد تبدو في بازاري بجيان بجيان كهدش ل وقت بيجروا شكل خراب نفس بوه آواهية يعني كما يعني شاردارية بدي عليه ده مرة عند بوه يعني أب شاردار يعني آواهية أوي لما ذكرته يعني دكاري بونجه وقت بنا عندي وأف آواهي بو
بوبایە وەکە موزەخانەیەکی یان ژی ناوێندەکە کولتوری و چاندی ji bo saziya civaka sivîl bana ji bo civata vadikarî bû hiştibana yanî avahiyek bi vî rengî weke beşek ji dîroka vî bajarî ji nexnameya vî bajarî ev avahiyên şûnwarî her wesa gelek şûnwarên din jî û gelek avahiyên din jî hinek bajarê Qamişlo pêwîst bê got ev avahî werin parastin ne got werin dixwandin dihat gotin got wê bê çaksazkirin wê termîn dikin wê nîzem dikin wê nû ava dikin bê mijdara vê avahiyê birûxînin neketibû rojevê û nehatibû ragihandin heta niha midan kasedin باشە gelek gota got hene çaredarî hatî firotin ئەها شارەداری بۆ کێ هاتیە فرۆتن لە قامشلۆ چ بە حەز دەکەن خەڵک چ دەبێژن کا خەلف berpirsiyar ber dîrokê û ber xelkê Qamişlo û ber nasnameya wê دەنگێتە قوت بۆ مشتە فێم نەکردە چ گوت خەلکی قامشلۆ چ دەبێژن تو دەبێژی گۆتە گۆتەکەیەک و جهێ یعنی عەردێ شارەداریە هاتە بە فرۆتن divê biryarê birûxandina avahiya bajarê Qamişlo ji ber ew dibînin ev yek ji şûnwarên gelekî spas peyama te girt ka xelef gelekî spasiya te dikim berpirsê ragihandinê dirêxistina pêl de ji Qamişlo tu mêvanê me bûyî